wa janbon perdi yoki kiudang perkat dak embe ite jintin hadin gejinjian ni dep kamtam yang ketika landfill yoki jan kam na TVP adu negasi ya kini gejino acep hejing to ite thau gorim iwato hamak kejai ide senge kam nakate depa hadin ketuk agreement pada dep ye chemi de mentai lebenai ada kut kah tu khasu tarik ida kamu dia pembaji kamu dia raya tu agreement ida senge itu jino chep ide makdai i kamu man kat ne no ni chawin ke sai ko da identify ide ne benta wo penman ya ka kam permanent landfill yang kecuai mas pun te da dep survey dep chong ka task force committee ko em yang department repair ko da dep ya ka jing ya ka green signal na kaliang yoki na do ke forest ke agriculture ke PHE tam ter UM po task force committee dedep gi report yoki dedep pa cha shilo dedep pediang gi ya kini ke thau ko man mo kam permanent landfill yok chuai mas parwor ka te ini thau ko UM hru chispa ka iwayuti wa ke chuai mas parwor jan hapi ni ki san house ne minimum ko duk de go audi ya ka thau ma cha tidak lain proses kat orang sedang mai ya kajing su ne binta ye jing to ni tha te unity ke tele muslim ini de pha de be klam di department orang di lain de land acquisition to boy da drop process te da lain ni de direct purchase ne liang yang department de chemi de chong meeting ile de lain direct purchase ko pun smart ye ni kam wood kenang yo yo yang ke permanent landfill tangkam tipi to kam di guideline yang hukumin ke landfill to ke last resort lani kuwa katni neliang yang bersorkar di pemdim chha di no ye che dem kam lei yang treatment dem te hejo impor yang segregation tang nei te daw jo chogi do liang yang ego wo chairman jo perkhadi kami to de hukumen dukat yo ye ke landfill Henry iu penem kami le dak kenika scientific way of treatment dem te jo ipor le mani ke jing kerkhui ne ba ke jing em yok ite ki cement factory heni hejan yogi ne ba kakam watipi ini ki cement factory to padem kam ya ke energy ke heidur yo muyong wo thang wo mi ko hit yo bon yo clinker yo chnai cement te em le order na central government wa in a 100-meter radius kini ki cement factory hap chindi ya kini ki waste de ba ne kini ki waste ya ki waste ki wa produce energy yo thang ni gini man ni kam alternate source of energy ne bentang wo thang ni ke clinker yo penmi ya ke cement ta tangwa ini kan ni go waste to man go kodaman segregate chua ki pediang di dukat ya ki dry waste tene te daw ida pen krei yang ini ki bins kiwa dem de yoi bi yang diaro di blue and green kamu dapatai iu yang ini wa ini ki bins katu i yang na yung yang pi yo yo le segregation na do na yung wa ki dry waste wa ki wet waste takna mo yung suk i mana po he tayo segregation melumala lagi dem te yakini ki dry waste yo ha chakini ki factory dem te yo mani go lagi stop ani ubo yakini ki chep dem te hejo ipor le reduce ko ya ka environmental pollution te em kami ne te daw em kami ki jini kre lang yo pi ne ba ne liang yong ke tuan municipal board da onggi wa katu ne ni chiprang leda i won gi household i won le what is segregation ki daw liang ni chep yo pi te ne te daw ik te kwai perpat ya kejini kre lang kham tam ya pi girang ba chung tam de jo ya kre lang pi wa ke juai municipal board ram ya ye kre lang chu chu pi upen or lom ye ni jing trang ye jing anglot yang ke juai municipal board de binta wo pen pha pet de ba man kwa de chen biang kam gani ke jing chen ni gani gi sngi ko de tene te daw em kami ya kejini kre lang ko yo pi ta kam de snya bile de em ki scheme yu pair ne liang yang kecuali municipal board dioi bi ne liang yang i te pengkrei
kam dak au chairman ni hachwar jingwan biang nga kau mali hini de yobi bonsin njo biang kejang kejingwan thu chep yong kini ni joy municipal board man nakli ile bonsin jo bi de si ikari bon si nei dau si ikari nge gi wan por tenai te dau hadin kejingwan biang nga recently de yobi dang ni bedep de wai yang artli ki trop ku thme nei benta wo likit chat ta hadin nei te lem to lukat te dau em chuk skubi ko dau de em hi ga de border dan muslim de po hi go ni kitiau dawan dau po hi go te nei te yolu tio nang pesuk chu nei benta wo ni thu ya ki ni ki chat te hai jo ipor le kam rakhana chairman ni bi de em le ke jing pun kre ne liang ge yi wo punchna wo tholat wo kamon ne ba yo bi sor man chutom bha ne ba gon ni gi cheni tam chuna sop tik tang le myo thau ni hado chuna filter le ni kam ter myo thau tane te daw em kami ya gitu ikari ki wo tan ka fiscal sludge wo da jo ya kelam bahai wo chairman ada pha ni proposal de jo ya de man meeting ni te dang gini kici sini ars ni nanya kelam minister da karpa ni wo sia bha wo punyo ni pha tani to man ko ching em kam wo em kam pha kam ba yui ni po chwai kam man kate te hejo ipor le daw em scheme ki wa jan ngai scheme jan ni rang ba chnom jan the one the engineer the staff na ka municipal board ki one ya chep ko pi da wo om ya pi wo punyo pi ya ki scheme ya jing kwa ya pi ki chuna la jing to ki na la la ne ki luti ki singke da jing to ga community hall ya pi jan da be chep ya pi ne benta wo punyo ya ki jing development abo ki dong ki chna ya pi kamu mani jos nyau ni kamu ngi bubut i chim i to kejuai municipal board to man mo dekat ke office ko pelang cek lagi wi man le kamu ngi kita ki domen office ko wa ite jing krek kam man mo paka te mandalai chamat tengah dang ha ni sket yo to ngi to sket ite tin je long ni ladam kre ncha kan no ncha krau ti man on sedang kre hete ne ta hete mi ga jing krau ti jing kan no la ni mi ga ri ora tengah yo menchua orang kan ke jual municipal board dak plan chebe go te yo po emi won won yaw ra new the plus tang go kre kam pun sedang no e development ni project ni kam ter mi itu jing ya auri aura udah orok macam tuai di seki kerja, te ngai kumleo ya ki staff yang tuai municipal board de yo ye jing cha chutom yogi di por, wakamon ijan o chairman EO PM di por e kumle le ya o CEO rim yogi ma piki boru you champs kadi di por ye jing e wa ki staff yo mi emi por de poi de krek go cha bom cha cho di por tengah es kadi kumle yo kro ya ki staff yo ga join municipal board ya ga jing chlur yo ni wa hat kat tele mem stop mem sange jing krek kan yo ki tasnya ko mem than ni ga si de yo i pi jan mem kam ri ko tai pi dia snyau pi do ke iu yo pi do chairman mo pi udah batai ya kejing lai ti ya ki scheme yu her do ke